Kunenkabi esivele yavuka ngumthandeni yamtalapha yamshiya manaphanapha. Le nkabi ikhala ngokuthi umthandeni uyabhimba futhi naye uyazazi ukuthi uyabhimba, ukuthi nje into eyenza ukuthi abantu bebhrebheke noma bedidiseke benganaki ukuthi uyabhimba ingoba kusebenza umuthi, kodwa khona yena uyabhimba. Kusho le ndoda le. Uyabhimba umthandeni, uyabhimba. Lo muntu uyabhimba-ke loya. Yabona amathiwa kakhulu umuntu obhimbayo. Hayi, ngizwa nithi ubaba alo uyabhimba. No, akabhimbi. Umthandeni uyabhimba umthandeni. Uyabhimba lo muntu madoda. Uyabhimba ingane amashando. Hayibo. Uyabhimba umthandeni. Yabona lo muntu loyana. Hayibo, uyabhimba lo muntu. Uyabhimba umthandeni. Yabona mfethu umthandeni. Uyabhimba. Nawe uyazi la khona ukuthi mina ngiyabhimba ukuthi nje ngoba phela ke. Yabo. Sometimes ke nane mithi yasebenza. Uyabhimba lo yamphefumulo.